Umwana w'umurundi yamugajwe n'insoresore i Kanombe ziramuhohotera zimwica urubozo bunyamaswa. Ni umusore w'umurundi witwa Haberumugabo Guide yamaze iminsi 8 akorerwa iyicarubozo mu mujyi wa Kigali, akaba ari umwana w'imyaka 19. Ni umurundi akaba mu Rwanda aho yiga Sainte Famille muri Joke, agataha mu Gatsata, abiwe bakaba ba mu Burundi. Tariki ya mbere y'Ukuboza 2024 yatashye ubukwe i Kanombe, aza kuri imodoka buza kwira rero bisaba yuko asaba icumbi ngo abantu bamucumbikire. Yajyanye n'uwo bari kumwe basaba icumbi, yizera abantu kumbi acumbikiwe n'inyamaswa. Aho yacumbikiye ni muri Kanombe, uva kuri 15 uzamuka umuhanda w'amabuye uzamuka ukarenga King David, agataho ngaho ugera kuri secteur aho i Kanombe. Rero yaje gucumbikirwa n'insoresore zimukorera iyicarubozo, ni nkaho bamushimuse ubundi bamwica ahagaze. Baramucumbikiye rero gusa bucya bavuga yuko ngo babuze telefone na computer ngo byibwe. Baravuga bati niwe wabyibye, ntiwari usanzwe uba hano kandi wanatinze kuryama. Bamushinja kwiba, maze rero baramuboha bakamujomba amakoroshi n'ibyuma by'amarido bakabimukubita. Baramukubita, baramuboza, umubiri urabyimba, ageraho abura kubera uko ahantu hose hari harabaye inyama. Urumva iminsi 8 ni iminsi myinshi. Bajyaga mu kazi bakamusiga bamuziritse, bataha bakongera bakamukubita, yewe bakavuza imiziki cyane kugira ngo abaturanyi bataza kumva. Hari n'umwe wabaga muri icyo gipangu waje kwimuka kubera umuziki wabaga ari mwinshi. Mbega baramukubitaga cyane ku buryo yatakaga, ariko bagashyira mu muziki ngo atazagira umenya ibiri kujya mbere. Karegeya Omar Pano yaranamusuye mu bitaro. Uwo mwana yavugaga ko yakubiswe n'abantu 8, gusa polisi yavuze yuko yafashe abantu 10, abandi baracyashakishwa. Mbega yakubiswe n'abantu benshi, ahohoterwa n'abantu benshi. Bamukubise iminsi 8 yose rero, kuva tariki ya mbere kugera ku wa 8 Ukuboza 2024, bagatumira abantu bakavaza Nyamirambo baje kumureba. Hari n'abakobwa bajyaga gushungera, nta mpuwe, umwana aragenda arabora burundu kuko bari baramushimuse uko bigaragara. Uyu mwana rero yaje kurebera mu idirishya, abona akana hanze mu kuka gake yari asigaranye kuko yendaga gupfa, kuko byari kurangira apfuye ukurikije uko bimeze. Abona akana rero akabwira ati ngiye gupfa. Akana akabwira nyina, nyina abwira inzego, inzego zihita zimanuka zisanga umwana yarabojejwe. Izo nyamaswa rero zamuhohoteye, abatari mu rugo bagumye iyo bari bagiye cyangwa se bahise batoroka. Uwari mu rugo nawe yahise agenda. Gusa ubutabera bw'u Rwanda n'inzego z'iperereza ntaho wazicikira, izo nyamaswa baje kuzicakira. Abo basore rero ni abasore bato bato, ngo barimo aba DJ n'abandi basore mbega wakwita abajene. Ukibaza ukuntu abantu bakora ibintu nk'ibyo, ibintu twavuga yuko bijya gusa nk'ibya kazungu. Mbega ni ibintu bibabaje. Uyu mwana rero yahise ajyanwa kwa muganga kuko umubiri wose wari inyama. Yahise ajyanwa ku bitaro by'i Kanombe, gusa ibitaro byari bihenze. Bahise bamujyana Igikondo naho ngo bihenzeho, bamujyana i Masaka n'ubu niho ari, akaba ari kuvurwa. Gusa nta muryango afite, ari kwitabwaho n'abasamaritani bari kugenda bamufasha. Akaba hari amashusho yakwirakwiye ahantu henshi bari kumupfuka, ni amashusho ateye ubwoba ku buryo tutayashyira hano. Umwana yaragiye arabora, bamupfutse ahantu hose, yarabyimbiwe. Mbega izi nyamaswa zaramwishe. Rero uyu mwana yaje gutabarizwa n'abantu batandukanye, yewe n'abarundi. Polisi y'u Rwanda ikaba yatangaje ko yafashe abantu 10 ku bufatanye na RIB, bakaba aribo bakekwaho kwica urubozo uyu musore ukomoka mu gihugu cy'u Burundi. Polisi yabyemeje iri gusubiza ubutumwa bw'umuryango wo mu Burundi witwa Arere Twibeko watabarizaga uyu musore. Polisi rero yatangaje ko yataye muri yombi abo bantu 10 bakekwa gukora ibyo bikorwa bya kinyamaswa, yewe n'abandi bakaba bari gushakishwa. Abo bafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyarugunga, abandi nabo bakaba bari guhigwa kandi byanze bikunze bazafatwa. Polisi yanemeje ko uyu mwana ari kuvurirwa mu bitaro bya Masaka kandi bamwifuriza kurwara ubukira. Ibintu bakoze rero ni ibyaha bikomeye, kubera yuko nta nubwo ari ibyaha byo gukubita cyangwa se gukomeretsa ku bushake gusa, ahubwo binarenze ibyo. Ku cyaha cyo gukubita cyangwa se gukomeretsa ku bushake, ingingo y'121 itegeko nomero 68 akanungo karamye na 18 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igira iti umuntu abishaka ukomeretsa undi, umukubita cyangwa umusagarira ku buryo bwa kiboko bubabaje, abakoze icyaha yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka
n'ihaza yo kumva ku mafaranga 100 ariko atarenze 300. Gusa bamukoreye birenze gukubita no gukomeretsa kuko ni nkaho yatezwe igico cyangwa se ambushi, yewe baranamumugaza. Ibi kandi biba ari ibindi kuko ari impamvu nkomeza cyaha. Rero itegeko nomero 59/2018 ryo kuwa 4 Ukuboza 2023 rihindura itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Rikaba rivuga ko iyo gukubita cyangwa gukomeretsa byatewe wakorewe icyaha, indwara idakira, ubumuga buhoraho butuma ntacyo yikorera, kubuza burundu urugingo rw'umubiri gukora no gutakaza igice cy'umubiri, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 10, n'ihazabu itari munsi ya miliyoni ariko itarenze miliyoni 2. Iyo gukubita cyangwa gukomeretsa byagambiriwe byategewe igico uwakoze icyaha, ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 10, n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 2 ariko itarenze miliyoni 3. Aba basore rero byanze bikunze ubutabera buzatangwa ariko bagomba kuryozwa ubunyamaswa bakoze. Uyu musore kandi agomba no guhabwa indishyi kuko itegeko riteganya indishyi. Ikirego cy'indishyi rero gishobora gutangwa n'uwangirijwe n'icyaha wese, ashobora kuba ari umuntu ku giti cye cyangwa ikigo gifite ubuzima gatozi cyangwa icya leta cyangwa se icy'abikorera cyangwa undi muntu ubyemerewe n'amategeko. Mbega uyu mwana agomba no guhabwa indishyi kuko ibintu yakorewe ni iby'ubunyamaswa. Ntabwo muri make byumvikana ukuntu abantu baba inyamaswa, abantu barenga 10 bagahurira ku muntu umwe bakamukorera ibintu by'ubugome nk'ubwo. Umuntu akava i Nyamirambo agiye gushungera, bakavuza imiziki, kajya naho mu gipangu bahunga, ibintu bikaba iminsi 8, icyumweru kikarenga. Ibi birakabije n'ubunyamaswa. Ubwo nge nakwibaza uko aba bantu bari kuzakura bameze, kubera yuko nyine ubu butabera buraza gutangwa bakagenda bakanigishwa ariko bakanahanwa. Ibi kandi bakoze sinzi ariko byaba no gushimuta kuko uyu mwana nyine baragiye bamumarana iyo minsi yose. Mbega ibyo bakoze ntabwo ari iby'i Rwanda nubwo byabereye i Rwanda. Umwana byanze bikunze azabona ubutabera bukwiye, ibyo bivume nabyo bigende bihanwe kuko byanze bikunze byari kuzarangira bimwishe. Uyu mwana rero tumwifurije kurwara ubukira, ubutabera nabwo butangwe, ariko abantu ntabwo bakwiriye kugira ubunyamaswa nk'ubw'aba bantu. Ibintu rero byabo basore bakoze iyicarubozo byabaje abantu benshi, yewe harimo n'abantu babazi ngo bari babazi nk'abantu beza ngo ari n'inshuti zabo, ariko nyine umuntu mukamuri inshuti ariko imbere afite indi sura, mbega ukamubona ariko mu by'ukuri yambika uruhu rw'intama, imbere ku mutima ari ikirura. Uyu musore wakubiswe byanze bikunze azakira, gusa hari abantu nyine bakubitwa bakagira ubumuga buhoraho, hari abakubitwa bakaba baba ingumba, mbega bigendana n'izindi ngaruka, ariko nyine uyu mwana byanze bikunze agomba kuzakira.